Vidi ovdje ima neki dokumenata, čuvajte to. Svetski! Daj da čuvaju momci! Daj da čuvaju momci ono! To malo pomože, mnogi ispričaju. Ona je na kruh. Ona može da odleti na leđa, sad pa sad. Kampoviš do 3, a to mogu samo smaje. Pa ja sam interesantniji od tog zeća, ja sam njega teko nije ovene, ali ja ću napraviti kad god ko hoću. I dok kažeš, op, sup, priprema, pozor, sad. I kad kaže 1, 2, 3, vidi na leđima, evo je. Jel ovo? Egzibicija. Dobro da ovaj put. Pa kad dođete na moje imanje, onda... Nema šta. Pa znam šta, niko ne zna. Ovo se ti da miliona Jugoslavijena. Bivše Jugoslavije, niko ne može da ja. Nema vanki ljudi, ja se ne znam. To Zulijan, kao jedina Srbija, una koja... Ja sam unikat čovjek, šta se još znam? Znam što ne može niko, mogu što ne može niko. Oni spalikuju čovjeka koji ovdje treba da rejting digne. Umjesto današnji 100.000 ljudi da bude dogode 300 ljudi. I danas je, prošle godine sami kažu da je bilo 50.000 ljudi na godine stoknu. A to je došlo zbog zvaja. Ja digu narod, rejting, navuku narod ovdje od mene. Jer mi nisam spalku. Oni su budale. Umjesto da sme u arenu uveli i da im ovo radim. Da imaju dogode 300.000 ljudi. Eto ko to nama vodi. Jer takvi glupi voditelji dok skod nama. I na vlasti što tako ćemo ići. To. Ovo. Ej, jake čovjeke. Čekaj, još drugu ruku. Sam dali ruku. O. Aj, jebem ti život. Sve priroda, a? Snimam. Sve prirode? Čekaj, gospodin, Bio sam neki dan, slušao sam. U mene je, znaš, poveliko. Koliko ima? Koliko ima centi? 25, ajde, nije to bitno, ajde. Dobro. A nije mora one šapce da vide tamo, razumiješ? Profili, sve. Vezano za telefon, vidite ovo. Koliko sam ja tu i oštećen. Vi ste očevidci. Ništa se za to niko ne interesuje. Obraćao se Centru javne bezbjednosti, obraćao se Mobisu i koje kome ima i nosio usud, govorio. A oni su sebi dali za pravo da bi od mene naplatili 2.500 maraka telefona, fiksni sam telefon i iskočio. Staru materu od 7... Očom ovaj ora na stranu. Od 75 godina ovako su po noći uznemiravali, lajali svašta, bezobraznici. A ona nije zaslužila to, ona je svakoga ako majka ovdje počastila koji je god došao i kurta i murta i prijatelj i neprijatelj. I ja sam taj telefon morao isključiti kućni taj fiksni telefon, ali oni su i dalje išle te rate. I sada se to nabralo nešto na 2.500 maraka. Meni je došlo od suda Mrkonjićeg grada. Da bi oni plijenili da će oni ovo ono. I ja odem i kažem, i sad javno kažem, da ću ubiti sudskog izvršioca koji dođe. Da sva Mrkonjićka milicija dođe i sva sudska mora i najmanje 10 poginuti da bi mene uhapsili. I ja im to javno kažem i da ne dam za plijeniti. Evo ima moj zakon. Nek me dobro Dodik čuje i sud Mrkonjićki. Na moje imanje ko dođe na moju zemlju poginit će. Bez zrna barta ću ja poginuti. A neće mi zaplijeniti ni konje ni vola. Jer ne dam, ja im to javno govorim. A išao sam, evo 4 ponedjeljka predsjednici suda Šehalički. Pa onda prošli ponedjeljak je i Bajram. Pa sad ovaj ponedjeljak, ovaj sad nema je. Pa prethodno prošli ponedjeljak nema je zbog toga. Izvlači se, išao je kući upljavu, vraća me skapije, kad ja dođem, njezini policajci me vraćaju.
Misli se lukavstvom poslužit će meni zaplijeniti. Ja ne dam zaplijeniti. Sad ima moja stavka. Kompletno će se oduperiti Mrkonjićkom sudu, vezano za telefon. Ako je ovo vezano za telefon, vi šta rade? Ako sam ja iskopčao telefon, da mi ne uznemirili staru mater, pa nemam fiksnog telefona zbog ovih bolesnika koji ovako zovu, a to meni kaže juče čovjek iz Austrije. Pa šta misliš da se u nas tako desi u Austriji, da neko nekog zove? I putnici, prolaznici, namjernici stanu sa mnom i slikaju se. Ja sam čovjek prepoznatljiv i uvijek sam bio unikatan, jedinstven, zabavan, komunikativan. I ja sam taj koga zna svijet i planeta. Istina. A ništa mi ne smeta. Ja sam čovjek veličine svoje. Sav je svijet čuo ime moje. Neće nada me niko. Mariću, pričam ja. O, Zmaju, Ljudino. Evo ruka, od srca još jednom. Ćao, to je bio naš veliki Zmaj. Ćao, zdravo. Bravo, Zmaju. Pošto je Zmaj ovako sportista, pravi atleta. Jel' tako? Jest. Ja moramo glavo par vježbi da urad vidimo koliko se možemo dići puta na ovom. Na onom. On je mljačkama. Možemo jedno i to. Ja pošao na imanje, ajmo na imanje gore. Ne kasnimo tu. Ajde kad se pošao. Ajmo jednu samo razbijemo. Aj ti meni pokaži šta to treba. Da vidimo kako se puta more dići na ovom. Ovo mora se čudo puta digne moj brat. Na ovo. Ovako, kad se upaću i onda ovako. Oho, ovako. O dobro, ja ću jedno, moram ja i 5 puta, ako treba ide puta, što bi ja sad na prezu, evo jednom ću pokazati. Ja ću imitirati vas, evo. To je to. To je to. Znam ja volim sport. Pogotovo kad se omladna bavi, pa bio kakav sport. Ajde, ja znam da ovom vratili još što god pokažete. Što ja ne umijem ništa više. Eto, umijem, ja ću malo probati. Evo, na primjer, vi ste me zazvali na ovo vratilo, ja pošao na imanju, vi kajte na vratilo. Pa gdje god, ako treba, dogovorit ćemo se na kraju. Evo, opa, ovako uhvatiš se nogama, tako. Ovo. Pod klizore svi jedni. Evo, ugasite to. Presjeti to. Presjeti. Toliko je klizavo da su omotili noge, a ja sam htio da napravim nešto, okrenem. A dobro, ja sam malo ispregao jer skiću ovo. A gledao sam u televiziji kad sam ja to pravio, jeste gledali? Jesu. Tu. Jeste li skićili to? Kako? Kako? Kesu nađi, najde mali kesu mi pušta.